Pozdrav svima! U ovom videu ću vam predstaviti novi Sony SRS XB21 Bluetooth zvučnik. Sony SRS XB21 je kompaktni zvučnik neverovatnih sposobnosti koji će vas učiniti veoma popularnim na svakoj zabavi. Uz Party Chain tehnologiju možete povezati i do 100 ovakvih zvučnika kako bi na svima slušali istu muziku. Pošto zabave bez light showa nema, XB21 zvučnik posjeduje linijska svetla koja će raditi u ritmu vaše muzike. Baterija autonomije do 12 časova omogućit će zabavu tokom celog dana. Zvučnici linije XB21 pažljivo su dizajnirani tako da pružaju pravi doživljaj trodimenzionalnog zvuka. Ovaj zvučnik lako može da vam stane u tašnu, a možete ga čak staviti u držač za flašu na bajsu i zabavu uvek poneti sa sobom. Otporan je na vodu i prašinu po IP67 standardu. Ono što je zanimljivo kod ovog zvučnika je da ga putem aplikacije Sony Music Centra možete u potpunosti kontrolisati. U aplikaciji možete birati različite režime zvuka, podešavati osvetljenje, kao i party booster zvučne efekte. U kutiji se nalaze zvučnik, kabel za punjenje zvučnika, kao i uputstva. Pa hajde da čujemo kako on radi. Za sva eventualna pitanja ili informacije nas slobodno kontaktirajte. Zvučnik možete naručiti putem sajta www.avmarket.rs i ne zaboravite da nas lajkujete i zapratite. Veliki pozdrav do sledećeg druženja!